mami perro. Chao e batilanti mi te baila. Viola, viola. Well, zeg de joker, man, er waren zes kralen, de Bonero, ik ben de joker, waar ik sta original, maar ik was voor de stad, maar ik sta in de style, so what's this? Medita joker, te pone corre beluga, muda con mi pase, de nada queda, wa medita joker, te pone corre beluga, muda con mi llega, mi ta clapa, puta bra, medita joker, te pone corre beluga, muda con mi pase, de nada prepara pa' soda joker, te pone corre beluga, muda con mi llega, ta pasta, mirando en nada suaya, tô subiendo, trabalho, outro banda do mundo, joker, manda bem completo, família, nada guarda ali pra mim, se passou essa aqui, tá louco, palma pra mentir, tremendo, llega, me te llega, bula, babu, tá slam, mostrando, joker, manda quem, vive lugar, mirando tanto cara novo, rupi, costa, vira outro, o de mesmo, não tá escapa, que acho na cabina, louco, anyway, lego, mãe, say, this is my way, dentro da discoteca, style, way back, lean back, fake, na uma câmara, riba, wet, e assim, Mariana, Coco, Ana, Kirk, Kempo, Isabela, subir e pista, que dá tel, que bobela, não te impede nada, joker, manda de metal, diretamente, feio, landa, pra bolsa, não te pega, muda com mi, llega, me tá, buta, bra, medita, joker, te pone corre, beluga, muda com mi, pase, de nada, que dá, medita, joker, te pone corre, beluga, muda com mi, llega, me tá, clapa, puta, bra, medita, joker, te pone corre, beluga, muda com mi, pase, de nada, prepara, pa' soda, joker, te pone corre, beluga, muda con mi, llega, ta pasa, hasta me Inabo, ya los doné. No te den los man, sino den man y Dios. Pensé que nos topa, we. No le haga tiempo, va y perdi. Chislaga turcos y bien cerca vi. Oh, oh, bien cerca vi. Ay, no pierda tiempo, acudir. Cerca mí. Baby, 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 baby. Buon tardi, bombini na nos conferência de prensa. Awe nos tópico de nos conferência de prensa tá é último desarrollo para lo que te trata COVID-19. Awe tarde nos gezaghebber Sr. Edison Reina e também Dr. Marian Luistra Pasquier logiba palavra. Maneira sempre depois que acaba 13 discurso na papiamento e holandês nos lo passa para prensa para fazer pergunta. Ja, zoals ik zei, welkom op onze persconferentie. Onze persconferentie van vandaag gaat over de maatregelen van de COVID-19. En de gezaghebber die zal u te woord gaan. En daarna hebben we onze dokter Marian Luistra Pasquier. En daarna heeft de pers de gelegenheid om vragen te stellen. Ik geef het woord eigenlijk naar de gezaghebber. Sorry. Boa tarde, tour e hacer uma correção cortico a mi sota e a palavra. Dr. Marian está aí para contestar perguntas junto comigo e essa aí está só durante o fazimento de pergunta. Querido pueblo, me está dirigindo a Venda Bosán para nos anunciar alguma medida drástica. Medida que me será toma devido a cifra alarmante de gente que apega com o vírus de corona aqui na Bonaire. Até recentemente, 158 pessoas, de quais 62 de não até as positivo. Ave, nós temos na tour um total de 298 casos ativos de Covid-19 na Bonaire. Santa Corda, que sempre me avisa que se a situação não direita, domina dúvida para tomar medida drástica. E que para Unitur compreender a gravidade da situação que nós estamos agora. Se vai passar já webs, me avisa
quando nós queda em fase 5, passamos nós estamos à espera de mirar efeito não positivo de medida não que nós toma. Eu digo mencionar que de lamentar que até ainda nós não estamos mirando uma barrada de quantidade de casos ativo, sendo que a medida não pisar aqui está na vigor para 12 dias acaba. A situação atual está exigindo medidas drásticas. Está exigindo também para cada de nós cumprir. E me quero repetir, cada de nós se cumpre com a regra não. A medida nova está entrando em vigor outro manhã, dia 18 de março de 2021, para período de 12 semanas. Entrando dia 18, Bonaire está passando de nível de risco 5 para nível de risco 6. Que men, Bonaire está em lockdown. Banda de medida não está conta para nível de risco 6, está introduzindo também toque de queda de 9 horas da noite para 4 horas de madrugada. Durante o toque de queda está proibido para botar riba caia. Então, somente gente começa a riba caia para trabalho, ou que permite para isso aí, botar riba caia entre 9 horas da noite e 4 horas de madrugada. Se o está não realizar suposto, ou se vai ao hospital para cuidar, tem mais de riba caia. Pero, polícia, Diretorado de Supervisão e Manutenção, junto com o Machosei, está controlando com mão duro se gente não está tendo na mesa da toque de queda. Banda de medida não está conta para nível 6, também lei seco. Está proibido vender álcool na snack e bar restaurante. Está proibido também para beber álcool riba caia ou em espaço público durante o dia e a noite. Está permitido estabelecimento de Hórica para a entrega de comida. Por acessar aqui até 8 horas da noite. Ele não pode passar a buscar comida, mas não tem mais de para de rei para take-out. Personal de estabelecimento de Hórica me se entregar a comida no auto ou no veículo. Ora, gente passa a buscar comida, e me se queda sentar dentro do auto ou no veículo, e isso aqui passou como take-out até 8 horas da noite. Conforme a medida de nível de risco 6, restaurante de hotel pode abrir, mas somente para estar que queda no hotel. Isso não custa conta para bar também, para não huésped não só. Tienda essencial, maneira supermercado, porque de abrir. Está permitido ano só de cada casa e família para dentro. Toda tienda não essencial, mestre que será. Todo aluno está seguindo a enseñança, mas de distância. Que me andi, não na escola. Na tarefa digital, escola que será e está aberta dia 12 de abril de 2021. Está depois de vacância de Páscoa de Ressurreição. A corrida de mucha também será. Mirando a situação, está urgindo misa, kerk, igreja e mosqueia, por favor, queda será até hora a situação direita. Te recomendar para ter misa, serviço, oração digital. Pode praticar deporte individual, pero para fora, não para dentro. Assim não é possível, tradona me se queda atrás na casa. Suplicar também na turno de negócio e manager, por favor, organizar chequeio de saúde para personal, prometo não começar atrás. Tu trador, que tem que mestre vai casa e traz cita para teste. Essa aqui está no interesse de Unitur, maneira de conhecer, não se acaba com o tipo inglês de vírus de corona está na Bonaire.
y está plamando y pegando gente ligera en nos isla. La única manera para nos pares aqui é para tomar medida mais pisa e cumprir com ela. Nós mira que tem ainda, por exemplo, tem roupa e família ofende para visitar outro. Tem esta vai se visita de maleza, de malo. E quem enfatizar que isso aqui não está possível durante o lockdown. Está consciente que a medida nova tem impacto grande na nossa forma de vida. Que a gente não pode sentir também incômodo ou até infeliz para sombra não promove livremente, mas agora que vai ter toque de queda e lá é seco. É importante para nós seguir esse exercício assim. Exercício físico hoje em dia na caminha está bom para nossa saúde. Assim é individual e de ar livre. É importante para comer bom e viva saúde. Vá com nós dormir a tempo e suficiente. Me dá sua chamada na Unitur para nós tirar a vista para outro de tempo aqui. Se você parar, com a situação está assim, você deprimir, busca ajuda. Para que você não toma contato com o doutor de casa e lá aconselhava que cooperasse. Está urgente, está sua chamada urgente para tu cuidar. Cuida e sigue cuidar. Cumpre e sigue cumprir com a medida. Nós temos chance para cambiar a situação a nosso favor. Está dependendo de abo, ami nos tur. Nós está logra, nós por, passo nos que. Dank je aan ons gezaghebber. Bedankt gezaghebber. En nu gaan we over in het Nederlands. En daarna gaan we naar de vragen stellen. Beste inwoners van Bonaire. Ik richt mij vandaag tot jullie om enkele ingrijpende maatregelen mee te delen. Maatregelen die ik moest nemen vanwege de alarmerende cijfers van mensen die besmet zijn met het coronavirus hier op Bonaire. Kort geleden zijn er 158 mensen getest, waarvan 62 van hen positief zijn getest. Vandaag hebben we alles bij elkaar 298 actieve gevallen van COVID-19 op Bonaire. Jullie kunnen zich nog herinneren dat ik altijd heb gezegd dat als de situatie niet verandert, dat ik er niet zou twijfelen om ingrijpende maatregelen te nemen. Ik wil dat iedereen de ernst begrijpt van de situatie waarin wij nu zitten. Vorige week donderdag heb ik gezegd dat wij in fase 5 zouden blijven. Dit omdat wij nog hoopten op positieve effecten van de maatregelen die we toen hebben genomen. Het is jammer dat wij nog steeds geen daling zien van het aantal actieve gevallen. Hoewel deze zware maatregelen al 12 dagen van kracht zijn. De huidige situatie vereist ingrijpende maatregelen. De situatie vereist ook dat ieder van ons zich aan de regels houdt. Ik herhaal, ieder van ons die moet zich aan de regels houden. De nieuwe maatregelen worden overmorgen, donderdag 18 maart 2021, van kracht voor een periode van 2 weken. Vanaf donderdag aanstaande gaat Bonaire van risiconiveau 5 naar risiconiveau 6. Met andere woorden, Bonaire gaat in lockdown. Naast de maatregelen die gelden voor risiconiveau 6... wordt een avondklok vanaf 9 uur 's avonds tot 4 uur 's nachts ingevoerd. Tijdens de avondklok is het verboden om op straat te zijn.
Alleen mensen die op straat moeten zijn voor hun werk of daar toestemming voor hebben, mogen in de periode van 9 uur tot 4 uur 's nachts op straat bevinden. Bijvoorbeeld als iemand bij een huisartsenpost moet zijn of naar een ziekenhuis moet voor zorg, mag die persoon op straat zijn. De politie en de directie toezicht en handhaving controleren samen met de koninklijke marechaussee met harde hand of mensen zich aan de avondklok houden. Naast de maatregelen die gelden voor risiconiveau 6 voeren wij ook een alcoholverbod in. Het is verboden om bij de snacks, bar, restaurants alcohol te verkopen. Het is ook verboden om op straat en op andere plekken alcohol te nuttigen. Horecavestigingen worden toegestaan om afvalmaaltijden te verzorgen. Dit kunnen ze tot 8 uur 's avonds doen. Mensen kunnen maaltijden afhalen, maar mogen niet in de rij staan voor take-out. Personeel van de horecavestiging moet het eten bij de auto of voertuig afgeven. Als iemand eten afhaalt, moet de persoon in de auto of voertuig blijven zitten. Conform de maatregelen van risiconiveau 6 mogen restaurants van hotels en hun bars open blijven. Maar deze alleen voor de hotelgasten. Essentiële winkels, zoals supermarkten, kunnen open blijven. Er mag alleen 1 persoon per huishouden naar binnen. Alle niet-essentiële winkels moeten dicht blijven. Alle leerlingen blijven op afstand onderwijs volgen. Ze krijgen allemaal digitaal les. De scholen blijven dus dicht en gaan op 12 april 2021 weer open. Dus na de paasvakantie. De opvangplaatsen voor kinderen blijven dicht. Gelet op onze situatie doe ik een dringend beroep op alle kerken, christelijke gemeenten en de moskee om alsjeblieft dicht te blijven totdat de situatie weer verbeterd is. Het wordt aanbevolen om missen, diensten of gebedsdiensten digitaal te houden. Er kunnen individuele sporten beoefend worden, maar buiten, niet binnen. Voor zover het mogelijk is, moeten werknemers thuis blijven werken. Ik heb een verzoek aan alle zakenlieden en managers. Organiseer alsjeblieft een gezondheidscheck voor het personeel voordat zij beginnen te werken. Alle werknemers met lichamelijke klachten moeten naar huis en zo spoedig mogelijk een afspraak maken om zich te laten testen. Dit is in het belang van ons allemaal. Zoals bekend is de Britse variant van het coronavirus op Bonaire. Het is zich aan het verspreiden en mensen worden snel besmet op ons eiland. De enige manier om dit te stoppen is om zwaardere maatregelen te nemen en ons eraan te houden. We zien dat er nog steeds gezinnen of mensen bij elkaar op bezoek gaan. Ziektebezoek bijvoorbeeld. Ik wil benadrukken dat dit tijdens de lockdown niet mogelijk is. Ik ben me ervan bewust dat de nieuwe maatregelen een grote impact hebben op onze manier van leven. Dit zal mensen zich ongemakkelijk of zelfs ongelukkig kunnen voelen, omdat zij zich niet meer vrij kunnen bewegen, nu er een avondklok komt en een alcoholverbod. Het is belangrijk dat wij lichamelijke oefeningen blijven doen buiten in de dagen die eraan komen. Om goed te eten, dat is ook belangrijk, en gezond te leven. Op tijd naar bed, goede nachtrust. Ik roep aan ieder op om elkaar ook
op te letten. Om goed voor elkaar te zorgen. Als je merkt dat de situatie je depressief maakt, zoek dan hulp. Praat met je mensen. Neem contact met je huisdokter en laat je huisdokter jou adviseren wat je kan doen. Ik doe een dringend beroep op iedereen om goed voor zichzelf te zorgen. Zorg goed voor jezelf, blijf dat doen, blijf gezond. Hou je aan de maatregelen en blijf dat doen. We hebben de kans om de situatie naar onze hand te zetten. Het hangt van jou, van mij en van ons allemaal af of het ons gaat lukken. Wij kunnen het als wij het maar willen. Dank u, gezaghebber. Nós também passa para a parte de pergunta, maneira a mencionar acaba, Dr. Mariane Luistra Lotei, para se dado caso eventualmente tem pergunta de sua direção, le contestar essa aqui não. Tur pergunta também passa arriba é tópico, cortico e conciso, não opinião personal e nenhuma pergunta tampouco te wordt dirigir personal. Ja? Kort en krachtig. Geen persoonlijke mening en geen persoonlijke vragen stellen. Na quem me poduna e pro me pergunta, se botin pergunta, hisa bomang e mute bom microfoon. Ok? Meta comissário com Lodovico Nicolás. Sì, danke. Buon tardi. Gezaghebber. Gezaghebber tapapia di lockdown e também toque de queda, etc. Terceira, a comunidade boneriana temporada de 2 semanas conta para o assunto de aeroporto. E não possível bem boneiro se ou não tem algo que cambia aí dentro? Sim. Aeroporto está que abrir. Velo não está seguindo sinaleu que isso aí está possível. Você pode explicar de como? Me pode explicar também que nós temos que realizar que o boneiro de um país agora aqui de risco alto. É motivo que pessoas não seguem o boneiro, lo viram menos, e me quer que dentro de pouco o velo não também lo vai muito mais do que está o caso que não está agora aqui. O aeroporto tem que abrir para nós ter velo de carga que lo sigue bem boneiro, tanto de Corsol e outro país, de maneira Holanda, que tem carga boneiro. Isso aí, o aeroporto tem que abrir. Mas considerando o nível de risco que o boneiro está virando, ainda quer que o velo não passageiro, que o turista, lo vira menos. Espera que seja lo baja de mês. No está nós diretamente, pero me lo estranhamos que dentro de pouco nós vamos qualificar como um país com risco mais alto no mundo de contagiar com o vírus. E isso aí naturalmente tem também como consequência que nossa queria chegar a certo código que não tem velo mais para boneiro turisticamente. Die 2 perguntas de Vitan Gezaghebber, bisa ku tu les toma lugar à distância, para seguro, tem arreglo assim que todo mundo que está para escola, entretanto, está disponível também de assunto na maneira internet, etc. Essa é algo que foi já passar, agora atender. E dessa forma, do ponto de vista que a escola conhecendo o protocolo, a escola está contigo atender para o essa aqui. Se sai no caso, me quer na buscar uma solução, pero ponto tá que nós temos que evitar que a escola emocionada caia atrás, por motivo de tanta ensinança e depois também a possibilidade para seguir na lesson na distância. Ok. Quem mais tem pergunta? Se tem pergunta, então mira.
Nanti? Samir Ayubi. Sì. Buon tardi, gezaghebber di Bonaire. Buon tardi, signora dokter. Luister aan Minetli, collega aan die prensa. Gezaghebber, ontheffing van medio di comunicação. Porta di baccaia para cobertura durante il toque di queda. Sa che sta automaticamente daarbij of men se manda il numero di registro di auto para epatigi? Prensa, dinco, cobri, assinando trabalho, liberdade de prensa da SIGI. Desde amanhã, driva nos website bonairecrisis.com, tem formulário na lotinco, download, assina por haya permite, e não somente para prensa, pero tour, empresa, que pede permite para haya permite para arriba cair durante toque de queda, tinco assistir aí. E como mencionar que essa aqui a responsabilidade de dono de trabalho, que tem que firmar formulário e o tradutor também tem que firmar formulário para assinar na haya e permite para arriba cair. Pois desde amanhã, arriba nos website www.bonairecrisis.com e formulário está disponível e pessoal que não tem acesso na website aí pode chamar no nosso departamento de manutenção de ordem e lei que está tudo na tava na 715-5300 e ponto da conta se haya e formulário não que tem que pode completar para a pessoa na campanha permite para estar driba cair no momento aí. Uma outra pergunta que já Heber, que quando passa se sem a pessoa não o driba cair durante o toque de queda, detenção, boot, então quando patrulha também driba cair? Mas me avisa, tanto os departamentos de manutenção de lei e controle, junto com a polícia e também o machosei, lo hiba patrulha e também manter a ordem durante o toque de queda. Lo que passa se a pessoa não guarda hanya de momento a riba caia, em primeiro lugar está hanya processo verbal e se não está cumpre lo guardo detener também se está necessário. Ok, nós seguimos com mais perguntas. Mega Hit FM. Mute op microfoon, Mega FM. Ja, bij deze wel, denk ik. Ron? Goedemiddag allemaal en welkom. Ja. Ik heb 2 vragen. Geldt de uitzondering voor wat betreft essentiële winkels nog steeds voor bijvoorbeeld garagebedrijven, bouwsector, etc.? Of alleen supermarkten? Vraag aan gezaghebber. Nee, de bestaande essentiële vitale winkels blijven zoals het is. Het kan hier en daar wat veranderingen komen. Ik verwijs aan ieder naar onze website die dit ook een update van zal hebben. Maar vooralsnog, dezelfde winkels ongeveer die hiervoor waren, in de vorige risiconiveau, die zouden ook blijven. Maar ik verzoek aan allen tot de website te gaan en die lijst te controleren. Oké, dat was mijn vraag voor dit moment. Ok, dank je Ron. Tem mais pergunta? Laganos wa quente isamang? Ok, nós temos John de AD. John, boa tarde. Boa tarde. Ik had 1 vraagje. Wordt er ook nagedacht om eventueel het vaccineren te gaan versnellen? Wordt er over gepraat met Nederland? Want dat zou natuurlijk wel een oplossing zijn om het aantal besmettingen in de hand te houden. Ja, de bedoeling is sowieso vaccineren zal doorgang vinden tijdens de lockdown. Om het te versnellen moeten we in gesprek en een verzoek indienen. Dat is ook gedaan bij het ministerie van VWS. En daar wachten we op een eventuele goedkeuring om dat te kunnen bewerkstelligen. De huidige snelheid of de huidige vaccinatiesnelheid, of tenminste die verloopt zoals het de aantallen die zijn gegeven. En als wij willen versnellen, dan moeten we ook extra vaccins krijgen. En daar zitten we dan te wachten eventueel op extra, zodat wij dat ook eventueel kunnen doen.
verzoek is gedaan. Wij zitten te wachten op een spoedig antwoord om daar iets mee te kunnen en ook daardoor het programma aan te passen. Dank u. Timas pregunta, laganos wak. Mira Julie Morgan. Julie, boa tarde. Sorry. I have a question about the vaccine. Are we going to continue to do that on a daily basis? Yes, the vaccination will continue during the lockdown. Okay. The other question, the last time the doctor said that several of the specimens were sent to Holland to test for the UK variant. Have we done that again? And are we seeing more of it? Is that what this huge outbreak is actually stemming from, other than people partying? The specimens from Bonaire are now sent regularly to the Netherlands to be analyzed to see what other variants there are. And we see every week there are the UK variant. It's becoming the majority of the samples that are now tested is of the UK variant. We are not sure yet if it is a random choice of samples that is sent, so we are investigating that. But the majority is now the UK variant, and other variants have not been mentioned yet. But we are sending it regularly, weekly. It is sent. Julie, do you have more questions? Yes, last press conference, we were supposed to get a list of the actual cost or the fines that would want to be given to these people that have been fined. From the prosecutor, he was supposed to give us some amounts, so to scare people off a little bit, maybe in hopes. Do we have those numbers yet? The public prosecutor is the office who will be publishing these, as I mentioned last time, and I don't know if they publish it, and maybe they didn't, but they are the ones who are, there's authority to publish it. So I will remind them to publish these fines as soon as possible, as promised. Thank you. Timas pregunta, laganos wak kwa miembro di prensa tayo samang. Minuta, ok, mi está mirando Radio Broadcast. Buon tardi. Sí, hace pregunta nomás, Radio Broadcast. Buon tardi, Turende. Mi está quero pondra a gezag. Die conta guarda pa começar com toque de queda teco chawers. Tem paquico para sei? Sì, paquico tá, mas nem vista que toque de queda tá para boa já permite para botar riba cai no momento daí tem que entregar algum formulário e formulário na aí se estava noite para amanhã não está claro e não está bora pôr riba no website e põe aí não também se chama o número como indicar e tá toma tempo para uma pessoa para acessar e nós que dura não tempo também para não portar formulário não e permite necessário para estar riba caia. Esse é o motivo que nós toma dia extra para se toque de queda. Radio Broadcast, ¿y más pregunta? Gezegd bisa dia, pero aqui 2 dias, até 18 de março. Se o formulário não está amanhã, não tem dia hoje para ser para dia 18 de março, não tinha. Amanhã está 18, dia 18 de Bahia. Ok. Tem mais pergunta? Se tem mais pergunta de parte prensa e samang? Ok, mira Live 99. Boa tarde. Boa tarde. Me tem pergunta, não? Com a pressão riba cuido médico tá, câmara na hospital ICU, então corso também su cifra não asubi ao baixen, para caso positivo, nos por conta riba ajudança de corso ainda se nosso hospital não por mais?
zijn inderdaad op dit moment eigenlijk in korte tijd zijn verschillende mensen opgenomen in het ziekenhuis. Het is heel erg treurig. Zondag een aantal, gisteren weer. Inmiddels zijn er 6 opgenomen in het ziekenhuis. En wij verwachten, als je kijkt naar de outbreak die we nu hebben, dat er zeker meer mensen zullen volgen die ernstig ziek zijn en die mogelijk opgenomen moeten worden. Tot nu toe is er niemand die aan de beademing hoeft. Dat vinden we dat is nog geruststellend, maar niettemin. Iedere persoon die ernstig ziek is en moet worden opgenomen is er 1 te veel. Op dit moment is er geen probleem om al deze patiënten te verzorgen. Mogelijk moet het ziekenhuis wel andere maatregelen gaan nemen waar het gaat om bijvoorbeeld de reguliere zorg, dat daar aanpassingen aan worden gedaan. Dat zullen ze zelf bekendmaken als dat zover is. Om uit te zenden naar Curaçao of Aruba. Er is op dit moment geen sprake van. In het verleden is dat alleen gedaan als er bijvoorbeeld een specialistische zorg nodig was die op Bonaire op dat moment niet beschikbaar was. Op dit moment is dat niet aan de orde. Okay. Ito yung pregunta mas. Mirando ko no sa din peak momento di contagio ng di COVID, di kung no opta palaga persona nang vota 2 pa 3 dias, maneira assim nasabi Holanda, sa kita pa votação de Tweede Kamer. Sì, mayang nossa eleição de Tweede Kamer logisticamente nossa escolhe para si mirando opkomst ultimamente na gunota tinha sina tanto gente que também vota na eleição aqui e mirando também que para assim logisticamente para poner todas as pessoas no mesmo dia também a diferente stembureau mas nós escolhe para ser um dia e assim nós evitar que o movimento de gente hobby para qualquer trabalho stembureau etc. Tem quadro aí nós escolhe para fecha que amanhã e nós espera agora que amanhã não passe uso assim de possibilidade que tem para por votar. Tem mais membro de prensa que tem pergunta? Isaman, por favor. Ok, me mira Zamir Ayubi. Ja, gezaghebber, me dá uma pergunta. Vacacionista, se é a boot, e me se paga essa aqui, me sorbe? Turista na Bonaire, se há boot, tem que pagar. Você gosta de turista? Ok. Uma outra pergunta também que Zacheber, beach na maneira de conhecer, e na bodin hope aglomeração de gente, mas no último dia na vídeo na Bayron, e beach anta queda será a orsi durante 2 semanas aqui, entrando de webs. Beach na lugar na público, na hora que será, simplesmente pessoas que vamos ver na tem que manter a mesma regra, manutenção de ordem, lo que dá mesmo coisa ou mais estricto que está também na escena. Mais pergunta de parte de prensa? Não, que tem diferente em relação a gastar, tu estás a mirar chance dos biar. Ablif? Mi nota mirando vou em pantalla. Ok, agora sim. Agora mirava em pantalla. Dispensa mi não mirava em pantalla. Assim vou pergunta numa. Não sabe como. Sim, Giovanni, assim vou pergunta numa. Giovanni, ¿vos estás escuchándonos? Sí, ahora sí. Sí, pues mi nota está mirando vos en pantalla. Ah, sí, tem mais membros de prensa, não está me só, me está pensando para não tour, tem mais membros de prensa que aparentemente não está mirando, né? Oh, okay. Exactamente. Sí. Sí, me nota mirando, ¿no? Ok. Así por pergunta? Sí, así por pregunta nomás. Sí. Minha primeira pergunta é para a Dr. Marianne. Me quer saber ora hena nang ko test positivo pa COVID. Ora nang birabong. Tabolbe test nang anto si tayama nang siquiera wakuna birabong. Als mensen positief getest worden, dan worden ze gebeld om dat aan hun mee te delen. Zodat mensen zich direct al kunnen afzonderen in isolatie. En ze worden gevraagd om alvast na te denken wie hun huisgenoten zijn. En dat is niet zo moeilijk, maar ook wie hun contacten zijn van de laatste dagen.
En later wordt er dan opnieuw contact opgenomen om dat door te nemen, om te kijken wie eventueel een risico zijn geweest. Als mensen weer hersteld zijn, dat wordt bepaald volgens ons protocol, wat we hebben van het RIVM. En dat betekent dat mensen minstens 7 dagen in isolatie zijn. Of als ze dan nog ziek zijn, zolang als ze klachten hebben, plus 24 uur. Dus 24 uur nadat ze volledig hersteld zijn, worden ze hersteld verklaard. Er wordt niet opnieuw een test gedaan. Kan dit niet de reden zijn dat onze positieve coronavirusgevallen zo hoog zijn? Want ik ken mensen die krijgen gewoon een datum om op straat te kunnen gaan. In principe krijgen de mensen een datum dat als ze klachtenvrij zijn, dan is dat bijvoorbeeld een week na het inzet van de klachten, is hun datum dat ze uit isolatie gaan. Als de klachten niet voorbij zijn, dan mogen ze niet uit isolatie gaan en dan worden ze opnieuw gebeld. Ik denk de reden dat het nu zo snel gaat, de verspreiding, is niet dat mensen te snel uit isolatie gaan, maar is vooral die Britse variant en de manier waarop we met elkaar omgaan. In die combinatie, het gaat van de een op de andere. We zien nu ook heel snel bijvoorbeeld besmettingen plaatsvinden in gezinnen. In het verleden, bij de vorige varianten, was er dan één persoon positief en dan was er nog eens een huisgenoot positief. En we zien nu veel vaker dat alle leden van het huisgezin dan bijvoorbeeld positief testen. Dus het gaat veel sneller, ook op het werk en onder vrienden zien we heel snel besmettingen ontstaan. Dus het ligt vooral aan het virus dat het nu zo snel gaat. Niet omdat mensen te snel hersteld zijn verklaard. May siguiente pregunta pa Kazakhjaber. Kazakhjaber awarki tabay sira school lang tabay sira. May tapunto may mes si tabay yung control ng riba lokal ng di school. Pasobra ting diferente local de escola, kuta porta ting 0 ventana of ventana ng nota abri. Ting tambe kami na maestra na cinta, container de 20 pia com 3 of 4 trado de escola denje. Tabay ting control ribe situação ng escola aqui. Ik sei a base di peticionan di differenti scuole cu ser así, si me se controlan, se controlan. Pues si è necessario, scodan lobati bel pa llegan e controlla con nada desea. Sì, sì. Ora non sta la gesta aqui na escola, pa sombra misa ku ture medida na aqui for di um ano passar, não tá te cabo. Então misa dentro de um ano, mamira diferente classe local com nota mentana, porta só tá abre, maestra na cidade, 3-4 anos de container. Giovanni, láganos que mantenernos el tópico de último desarrollo para lo que te trata COVID. Sí, eu tenho verbo COVID. Mita passa para uma pergunta para Harold Lenkels. Harold Lenkels, boa tarde. Boa tarde. Tem 2 perguntas que eu tenho a ver com vacunação. Tem hope quejo com a linha 0800 ainda não está bom alcançável e mirando a quantidade de gente que está bem agora aqui para fazer cita para teste, mientras que está usando a mesma linha para trazer cita para a vacunação. Não tem uma maneira para split essa aqui? Het is bekend dat inderdaad het nummer 0800 behoorlijk bezet is en vaak dat mensen heel vaak opnieuw moeten bellen. Dat vinden we heel erg vervelend, want vooral we willen beiden, dus zowel het afspraak maken voor een test als het maken van een afspraak voor de vaccinatie willen we zo makkelijk mogelijk maken. Daarom is het ook een gratis nummer. Het geeft gelijk een aantal beperkingen, want mensen moeten nu kiezen tussen talen en nummer 1 voor de vaccinatie en 2 voor de test. Dus wij zien dat het nummer veel te druk is. Ook al hebben we meerdere lijnen openstaan en zijn er verschillende mensen continu daarmee aan het werk. Er wordt gewerkt nu aan een oplossing. En als het allemaal goed gaat, zal het begin volgende week worden bekendgemaakt hoe die oplossing eruit zal zien. En we hopen dat dan beide lijnen makkelijker beschikbaar zijn.
tot die tijd is het gewoon nog even volhouden. En niet de hele tijd alsjeblieft de lijn bezet houden, maar gewoon een uurtje later nog eens bellen. En dan lukt het vast, zowel voor vaccinatie als voor de test, om die afspraak te maken. Ok, me estava tendo outra pergunta para a vacunação, para sobre nós compreender que a eleição para a Tweede Câmara está importante, pero também as crap 2 dias caminha para vacinar, mientras que nós mira de research que assim na corrente é a primeira vacuna que já não vira menos malo, nem mais que não pega, nota risco demasiado grande a turma para lá nos visa 400 gente é vacuna mais late door die eleição que organizada também na Sporthal, não estava tendo nenhuma outra maneira para a vacunação também seguir toch gezegd hebben? Me può contestar que é motivo que não está vacunado ou pediam aqui não está vacunado na Sporthal, não é motivo de eleição. For de início, o programa está basado na quantidade de vacuna que chega Bonaire. E o planning estava com Jaluna e Ave não estava de vacunação na Sporthal. Riba Jarason, sowieso não tem vacunação na Sporthal, Jarason está vacunado na Rincon. Pois, nesse sentido, a combinação que está saque conclusão que está para motivo de eleição para saque não está quadra. Desde adelantar, estava planeado para Jaluna, que já mais último, o evento, não estava tendo vacunação na Sporthal, e já razão, esta manhã, maneira de planear, tu vacunação está continuando normal na Rincon. O candidato de vacuna que a Seranha estava vacunar a base de velocidade, ou afspraak que agora assim, e tem momento aqui, o candidato de vacuna que agora passar está conforme o candidato que nós temos e não está correndo nenhum risco que a pessoa não pode cair ou perder a chance para ser vacunada. Pois, nesse sentido, está cada conforme o plano. Não que contradizer Heber, pero me mesmo mira várias cartas de gente que estava tendo afspraak para a era com a AUE, que há carta de openbaar lichaam que está bisa que não afspraak agora cambiar para motivo de eleição. Dus, se acaso é nota para motivo de eleição, é que não agora explicar bom e a nota sale bom na carta não. Tem várias cartas como a mira, não só. Tem quadro aí que a senhora Lengos mesmo não contesta. E repetir, nota passar para motivo de eleição, de que carta é isso contenido, a mim não está conhecendo, nota quadra, é o que a mim sabe da sociedade que é fecha de Chaluna e ayer não estava planeado para dar uma vacuna e simplesmente já razão essa sociedade na Rincon maneira plan, pois em sentido que está usa eleição, portanto error agora cometer, pero essa nota é motivo sim. E me explica vacunação não está correndo risco, só é plan está seguir vacuna não está guardando conforme o candidato que nós temos. E esse aí tem momento que nós está em linha com ele. Ok, nós temos mais perguntas, me também era Rádio Vision. Amaro? Sim, boa tarde. Uma pergunta para Gezag Heber. Gezag Heber, você bisa que se Ministério de mais informação, vai riba o website de governo de Bonaire, ou bonairecrisis.com, para buscar informação. O que a mim mesmo, que o colega Nandib também para medida nova que estava tendo aqui. Hope gente não estava tendo informação mesmo de que estava passando, na que não estava tendo na mês para sombra. A publicação que eu tinha antes, que passa, pega coisas na tienda, na lugar, para gente não tem informação, ou se quer tem corante, porque nós de mídia, a setor médico como está por, a informação não está chegando. Isso é um. Comportar que tem informação tocar. Amaro, que estava pergunta? No opinião, por favor, vou perguntar. Não, a pergunta me está assim. Comportar que informação. Não, opinião. Não, me tomasse me pergunta, comportar que não tem informação e não está chegando, agora que vai vir mais, agora que vai lockdown, por tudo isso aí, comportar com a informação aqui, não chega, e agora que como não se pensa que a informação é. Passou para nós volver mira,
Kung tem informação ka sali, Amaro, pergunta específico, Kiko etana gezagheber. Atami ta se pergunta na gezagheber. Sí, pero bota bem formulando conta com informação tocante de lockdown aqui, kuta via website so ta decidi kuta vai publicar essa aqui, of com media na di a maneira nós mas obia passar gezagheber pedi nós para o dele, pero claramente nós não tá entrando informação. Ok, gezagheber ta contestar. Ave, nós acaba, segundo 10-20 minutos antes acaba de anunciar a medida na novo. Se rádio escuta não, faz uma coisa seguinte, nós que por mira e tende também, ora a medida não, dia seguinte, ou maneira acaba, está começando a passar na nossa média não, tanto rádio, televisão ou eventual medida na média não social. Pois nós temos que anunciar para mim e depois lo saquei e me habituado que me estava tendo na rádio, segundo que a senhora dava lá mesmo spreken, que te explica que a medida não está aqui, que eu tenho que manter o mesmo. Depois, espere aí, sentava mesmo amanhã, para nós começar a broadcast também, para informar a nossa comunidade e também via de tudo outro médio que nós também estamos usando, que está a medida e que nós temos que manter os mesmos. Senhora Amaro, tem mais pergunta? Sim, minha pergunta também over o aeroporto que está abrir. Nós tomamos risco ou nós não estamos tomando risco de lá o aeroporto que está abrir? Só está pedindo para não sei para que está patente, mas o aeroporto que está abrir. Danke para a pergunta. Mas eu vou explicar, o aeroporto que está abrir, motivo de, na primeiro lugar, que nós primeiro que o velo de turista na Bonaire logo vai, e outra banda, nosso aeroporto tem uma tarefa importante para que dá abrir para receber carga e também, por exemplo, para mandar carga em outro país também. Se um exemplo de candidato de teste que está assim na Bonaire aqui, parte de não está processar na irmã Isla Corsol. Pois o aeroporto tem que dar abrir para assim não tem possibilidade que entre outros por mandar teste vai processar na Corsol, de outro banda tem carga na Bini de tanto Holanda como Corsol também para Bonaire e função é uma função importante que nós temos que dar abrir para nós conseguir trazer para Bonaire. E candidato de pessoas que nós queremos visitar Bonaire vira menos, mas o Bonaire está país de risco alto agora aqui para o coronavírus. Danke, Gezag. Nós estamos seguindo com mais perguntas. Mita mira que o Brisi também está arriba no sistema, pero mita mira diz ponto de cabeça que quizás ele está aí samang. Brisi, botim pergunta. Se botim pergunta, isso é mais alto, mas o não está mirando, bom ribe pantalla. Não, mita quer que o Brisi não tem pergunta. So mi nota mira. Ok, mita passo a pergunta para Radio Broadcast. Sim, essa aqui é a pergunta para Gezag. Eu compreender que tudo o que Gezag pensa nós, mas é de lei seco, não? Essa aí também vai começar dia 18, então de conta dia 18. Medida começa dia 18, pois lei seco também. Nós começamos nossa escolha de enquadro uniformidade, tu coisa começa mesmo dia. Ok, mira Lodovico Nicolás também tem samang, Lodovico? Sim. Minha pergunta também tocante de mesmo aeroporto. Então, nós compreendemos que o assunto para o de teste que toda coisa aí, mas aparentemente, ora que chega Bonaire, não nenhum gente não está pedindo teste, ainda chega aparentemente chega ainda de mais social de bicia, pero tá não bota por não aqui não tem quase que é papel de bicia o mesmo tem gente de samenleving en zorg, de gezondheidsdienst, pero não tem nenhum gente está controlando nada. Ou explica tá de como tá pedir teste que não está controlando na aeroporto se é necessário, se ou não? Está contradicir o que o senhor Lodovico está mencionando. Kami tabisa que sabe de ela não chega, tabisa, ela está contradicir o que ele não chega. Não tem que pode nenhuma está controlando. Está contradicir o que ele não chega, então tabisa, senhor Nicolás. Minhas pessoas havia Corsol, de Ribun já sabe, ora me chega, tem duas pessoas de salubridade pública
que controlar tanto personas que vuelan interinsular y vuelan que llega por de Holanda. Y nós temos colaboração com a saúde pública que tem constantemente para controlar a situação aí. E eu sei ajuda a controlar depois que o controle de saúde pública sucede. Pois se essa é sucede com uma pessoa passa sem controlar, não talvez que ele não passa, pero não está assim que nunca não tem e que está lleno de papel se não está controlado. Não, o papel é documento que está requerido para o boneiro, está necessário e está controlando o boneiro, se não tem, a pessoa não pode chegar ao boneiro, te para dentro do boneiro. Pois em sentido a pessoa é sua responsável por controlar. Tem sentido Ok. Danke, senhor Nicolás, para a pergunta. Você tem mais pergunta? Sim, uma pergunta mais. A vista também que o tour acorrida de muita terceira, agora, naturalmente, tem emaionan que tem na funciona vital, etc. Kita passa com nanti que cumprir com o trabalho e na novi para na acorrida tem o tempo estava tem acorrida de emergência. Essa aí está seguir funcionando normal? Dentro risco de nível 6, a acorrida de grande e a acorrida muita de emergência está continua. Ok, danke, senhor Nicolás. Tem mais pergunta de parte prensa? Isaman, por favor. Ok, mita mira meneer Di Brisi. Boa tarde, a sua pergunta numa? Feliz tarde, José. Feliz tarde, Durene, presente. Lei seco de começar 18, não? Já webs. Essa identificar com nota vai ter vendimento de álcool durante o dia até dia 12 de abril. Correto. Bom, danke. Essa é a única pergunta, Brisi? Ok? Sim. Danke. Mita passa para mais perguntas. Estão com mais perguntas. Isaman, por favor. Mita mira live 99. Sim, me tem uma pergunta. Se apunta a dança para a Holanda entre outro queimar militar para handhaving, a polícia não pode handhaving? Sim. No momento aqui, último de polícia não pode handhaving, não está ao caso. Sempre quando essa situação cambia, tem petição para bijstand de eventual manutenção de ordem ou qualquer necessidade por estar em cuidado também, que o pode assim. Ok, me tem uma pergunta mais tocante a vacinação do cortico. Se não pensa é pouco piloto não boneriano, que ainda está transportar passageiros, se pode encanar também a parte de vacinação, mas custa de zorg, que men lagan também vacunar. De piloten, ja, ze ook gevaccineerd kunnen worden. De piloot die kan worden gevaccineerd waar hij woont. Dat is de plek waar hij de vaccinatie behoort te krijgen. De piloot een Bonaireano? Als het een Bonaireaanse piloot is, kan hij worden gevaccineerd straks als hij aan de beurt is. En als 60 plus is, ik weet niet of er 60 plus piloten zijn. Maar dan is hij nu direct aan de beurt, kan hij zich heel snel aanmelden. En voor anderen, we hebben natuurlijk heel veel mensen die in hele essentiële beroepen werken. En we doen ons best om die straks te bedienen. Maar we moeten even wachten tot de gezondheidswerkers en de 60-plussers goed bediend zijn. En zo snel mogelijk gaan we naar voort met alle anderen. Zowel de essentiële beroepen als ook andere mensen, want die zijn ook belangrijk. Dank je, dokter. Mitamira Julie Morgan. Yes, thank you. Since last summer, we've been talking about face masks. And every time we ask about it, Dr. Lindster says that people don't wear them right. Yet in the handout that people that were vaccinated received, it says if you've been vaccinated, it's still important that you adhere to the corona measures, such as keeping a minimum distance of 1
and have meters, washing hands, and wearing a mouth mask. So why are all of a sudden we're saying the people that are getting vaccinated wear a mask, but the normal public isn't wearing a mask? And can we stress that? Can we get people to wear a mask? The grocery stores, many of the stores that have been open have a door sign that says Julie, what's your question, Julie? Why are we still not wearing masks, or why is the government not saying we should wear masks? Well, as we all know, the best measure to prevent spreading of COVID-19 is to keep distance and to behave hygienic and to wash hands. But keep distance is the best way. If you are in a situation where it is not possible, you keep distance from other people, as it is in care or in a very busy in the airport or other in the public transport, then you have to wear a mask and a face mask. And a face mask can help protect you if you wear it on the right way. The reason of the warning if you are vaccinated is that don't you think you have one vaccination that you cannot be infected anymore. You can be infected again. You will not become that sick. You will not become ill anymore. You are protected from that after a while. It's not immediately. But you have to adhere to all the measures that are for other people who are not yet vaccinated. So the same measures, including wearing face masks in places where it is not possible to adhere to your distance. Okay. Why not just wear them if you're next to people? I mean, you try to keep a distance, but sometimes it's difficult. Yeah, when it is difficult, then you can always use a face mask. But it's better to say, please keep distance or go away and don't go to busy places. That's the best way to prevent COVID-19. Thank you. Mas pregunta di parte di prensa, lagamiwak, kende hisamang. Bij orato otro manda, oké, mita mira, senhor Mega FM, Ron Gijzen. Ja, toch nog even over die mondmaskers. U zegt zelf, dokter Luinstra, van op plekken waar het druk is, doe je er verstandig aan om die te dragen. Maar zijn het niet juist nou die laatste winkels die open zijn, de supermarkten, de bouwmarkten, waar mensen nog relatief dicht bij elkaar komen? Dat zijn overigens ook plaatsen waar mensen binnen zijn, waar ook de aerosolen een rol kunnen spelen. Waarom zegt de overheid niet gewoon op die paar plekken zijn de komende weken mondmaskers verplicht? Ik denk dat het advies wat we hebben gegeven, dat heel duidelijk is. Hou afstand, hou afstand, hou afstand. Als het niet kan, gebruik een masker. Er zijn winkels die daarbovenop een extra verplichting geven. Dat is aan hun, dat mogen ze doen, want het is hun zaak. En als we kijken naar de hele grote bouwmarkten, de aerosolen hebben daar behoorlijk wat ruimte om zich te verspreiden. En ook in de buitenlucht is het uiteraard niet nodig. Maar hou afstand en al die mondmaskers, het is allemaal prima, maar ik zie mensen met een mondmasker op, soms om de kin, soms half onder de neus. Of op een goede manier en dan dicht op elkaar kruipen. En dat is veel risicovoller. Dus mondmaskers best, maar hou afstand. Dat is de beste manier. Dank je. Nos também para tres última pergunta. Gami wak kende hisando mang mitamira Brisi FM. Sí, meeting para mais duidelijk, outra semana, nós oyendo na Pundra. Tenho dia 12 de abril, tem toque de queira, tenho dia 12 de abril, tem lei seco. Não tenho dia 12. Tenho dia 12 de abril, qual tá aqui 12 semanas, tá? Sí, correcto. 12 de abril, aquí 12 semanas,
Escolta abrir dia 2 por motivo tem vacância de Pasca Resurreição. Correto, sim. Escolta abrir dia 2. Den dia tem supermercado não está abrir. Não se está vendendo carro de cerveja, bota de álcool que seja, não? Sim. O vou comprar para casco, né? Esse é esse por den dia. Sim. Ok, esse está no supermercado, não? Agora quando nós está com não sei não com da baia na casa de paciente, né? Tra dona de Maria dá com essa corre casa para baia cerca de paciente. Esse aí também que também é um curso ou tem uma maneira que não deve dizer na família mesmo take care de não família não cuida mal é temporário de 2 semanas. Correto, ajuda, zorga e tá continua. É daqui da for. Seguro. Então esse man que estava de par de muito com exame. Última pergunta, senhor Ambris. Esse aí também dor ainda? Repetir a pergunta, por favor. Esse man que estava de par de open de exame. É também dor ainda esse man aqui? Examen. Sim, examen está continuando, pero já mas essa escola tem regra é maneira quando a escola tem protocolo com ensinança, mas não está continuar e examen está parte de ensinança e se não não tem que é maneira quando a regra está aqui e o protocolo não está existir para continuação de ensinança. Ok, nós temos mais perguntas. Nós vamos para a última 2 perguntas, 3 perguntas na mita. Mira, senhor Harold Lenkels. Me tem 2 perguntas. Tem par de gente que aponta, que quer que eu saiba no abisa, que hora já webs é medida na nova drenta na vigor. Esse aí também né a noite dos diários são para já webs ou tem outra hora já webs que é medida na drenta na vigor. Já são para já ver, se segundo para sair da sua já são noite e medida da direita. Ok, duidelijk. E de 2 perguntas que me estava tentando, que ora para a lista de nível de risco, na 5 tem para o restaurante de mar de abre para take out, pero na 6 tem para que na meseta será. A pergunta tá, a situação é cambio de regra aí ou com meeting ou com nós tem que mirar esse aí? Correcto. Nada nossa dona possibilidade para pessoas que têm que dar uso de comida na certo restaurante ou instância que entregar comida por seguir dona dona serviço aí e seguir efetuar isso aí. Isso aí tá louco. Nossa se cambia regra aí. Sim, não é just para clarificar. Ok, mas danke. Dank je, Harold. Mira, senhor Amaro, deze man? Dit is een vraag voor mevrouw Bashir. Mevrouw Bashir, is er een noodplan in geval dat dit verder escaleert? Als we kijken naar Aruba, er zijn 2 actieve COVID-gevallen voor ons. Ze zitten op 300, wij op 298. En kunnen wij, no stop, Mila, zijn wij bereid of hebben wij een noodplan als er iets gebeurt? Want op Aruba zitten al 30 mensen in het ziekenhuis opgenomen met een hoeveelheid van 120.000 personen en wij hier met 21.000. Kunt u mij dit antwoord geven of we een noodplan hebben als er iets gebeurt? Er zijn verschillende noodplannen voor de verschillende zorgniveaus. Er is een plan voor de publieke gezondheid. Het ziekenhuis heeft zijn eigen plan. De huisartsen hebben hun eigen noodplannen. Ook de mental health care heeft zijn eigen noodplan. Alle zorginstellingen hebben hun eigen noodplan. En we overleggen dat ook met elkaar wanneer het nodig is om bijvoorbeeld een volgende stap te nemen. En wat bijvoorbeeld het noodplan van de ene organisatie betekent voor de andere. Dus iedereen heeft zijn eigen noodplan en we zitten nu natuurlijk, maken we ook gebruik van dat plan om ook de zorg met elkaar af te stemmen. En dat zal zo blijven, ook als het nog erger wordt, wat we niet hopen en wat we allemaal zelf ook in de hand hebben. Maar we hopen dat het niet nodig is, maar het plan daarvoor ligt daar. Maar is er ook een evacuatieplan tussen de eilanden als het zo ver komt? Dat heb ik niet goed gehoord. Is er een evacuatieplan tussen de eilanden als het zo ver komt?
Dat heb ik gevraagd eigenlijk. Evacuatieplan hebben we niet. Maar op dit moment is er genoeg zorg. En op het moment dat we zien dat dat er meer zorg nodig is, zullen bijvoorbeeld als het gaat om ziekenhuispatiënten, zullen de ziekenhuizen daarin hun eigen stappen nemen. Ok, danke. Mita mira que nós bisa último dos perguntas para interesse para pergunta tá grande. Mita passa para Giovanni di Nos TV. Giovanni? Sì. Gezagheber, mi toch weer bij pergunta último ding. We sombra mi te kere ku si school no tava da parte de topico lo no sere. Mi tingani sa governo di Bonaire tabailaga ba school nang mes decidi qua classe te worden aan de lucht, qua classe en sentare ba outro of tabay tin control rebesas. La me expliquei assim. Abbiamo agora nós temos situação portanto tão grave, mas similar, caminho nossa palavra com tour school, na Bonaire, que o protocolo de higiene, que o medida na e com antigo assim. E essa é a parte de salubridade pública, a palavra com tour escola, que o tingo assim, e escola está devidamente na altura com tingo assim aí. Naturalmente, controla tingo sim que só se deve para que escola está mantendo na mesa aí e sempre quando tá assim para a escola porta na ordem com a medida com maneira palavra dentro do protocolo existente. E abbiamo se escola se tá mira com a escola não está cumprindo com o protocolo assim, naturalmente los spreekscholen aandrijven zij e tá algo que lo tenho assim efetuar maneira subventar-se cultura outro caminho também e me tá urge mais lá nós tá responsável por nós mesmos também vai sim tá o teu governo bem controlar as escolas da abrir me tem que cada escola responsável mes lo que assim e evitar que na escola porta brote ou caminho da começar com qualquer infecção. Pois nesse sentido, é também apelação na cada escola que está tem palabração e me dá convencer que a palabração está assim e na outra tem processo para atender, o nome está assim e também manter na mesma protocolo na maneira de palavra. Dank. Misschien toch een pergunta mais. Na restaurant nang. Papi, un tiki di duro, Giovanni, non sto ascoltando, Pipo. Na restaurant nang por pidi comida via di auto so. En nang kutu na pia of yung bicycle. Kung ano ting kwasi sabi? Ma bien mencionar que o veículo bicycle, vou considerar um veículo que vai umana, pero no a ideia não tá para vai colocar na ventana, vai se interior banco nang kuting. No, digo, e não para de rai tampouco. Pois nesse sentido, nós temos que nós sentir também para que com nós temos que alejar, evitar a aglomeração na lugar, na sítio na Se nós mira que tem pessoa que parada, cabe na pessoa não está de auto, alejar. Alumbrando e a pessoa até hora não tem mais, logo chega a acercar e também para atender no momento Pois é responsabilidade também usei para não passa mira a voz gente sentar after colocar na ventana, after sentar no sítio caminha, tá comida na tua hora só que não, nós sabemos bom que sai nota cine, por favor, manter a medida não e também evitar que o gente não tá bem hopi junto. Ok, tem mais perguntas, mas mira agora tem Zamir dapat isa mang, sim? Si Zamir? Hey, sorry. Dr. Marian, hai passato un intercambio di email per lo che tratta parte di OxyPlus. Quarantine pills fu da sicuro un buon soluzione per una good in COVID. E il lavoro dimostrato a me che possibilità con un'ampora cercare salubridade para una presentazione e prodotto aqui. Er was een mail die heen en weer ging over OxyPlus. En of het mogelijk is voor die mensen om het te gebruiken, maar via jullie. Sorry. Ik weet niet van zo'n mail af. Dus wat nodig is om te gebruiken als mensen ziek zijn, dat krijgen ze van hun huisarts. En dat wordt voorgeschreven op de juiste manier van de huisarts of van de behandelende arts.
En als daar apparaten voor nodig zijn of middelen, dan zal dat op de juiste manier worden voorgeschreven, maar niet via een mail of wat dan ook, van welke website of wat dan ook. Dat is niet de juiste manier. Oké. Nosta lagami wak, mamira timasende, tabate hisamang avori. Último dos preguntas, radio broadcast. Mita bolo bayri ba sun di school nang no ting nanta controla school nang kun nanta hasi lokwal ko tapiti nang hasi of the gewoon laga nang so hasi nang kos do 5 ta controla. Siccome lo comprendete in control e essa è incluso e un via más. No laga e llega sin el leuco tengo oro controlar cada school toma una responsabilidad va con la cosa na ordem. Es un cos no laga police vin quito en de un sitio que saca no te imagita inana of no agrupa. Toma nuestra responsabilidad actua evitar que ta crea situación de riesgo que no está más contagio riba nos isla. Última pregunta. Laga nos va na quem me po duna última pregunta. Última pregunta, si ti mi mira el señor Lodovico Nicolás. Sí, tengo una pregunta na gezagheber. Na Aruba, ora que costan a salir foi man nang abay te assinaleu di pone un shelter in place. Gezagheber pensaria uma possibilidade assim para limitar, em verdade, com ele não sair para logo, topa outro, etc. No, se no avaro conseja la mi persona te para me tomar decisão, no está. ¿Esta es una posibilidad? Sempre quando si nos mira que está yendo virando más está ahora aquí, naturalmente me se queda espacio también que podemos ofrecer ahí y te sai lo next step si cosas no mejorar después del periodo que nos pone en medida no buena aquí. Mi última pregunta está a salir de importante ese man aquí aparentemente lo tiene un venta o un negocio clandestino de PCR test falsificado. Autoridades da altura de Isaki anto tem possibilidade que está controlar a verdade se o teste está autêntico, sim of no? De medewerkers van publieke gezondheid die de testresultaten bekijken van de mensen die binnenkomen, zijn erop getraind om daar goed naar te kijken. En ze worden tegenwoordig ook daarin geholpen door de marechaussee. Die helpt om te kijken naar de documenten. Als er enige twijfel is, dan wordt de persoon dan wordt opzij gezet. En als er dan nog steeds twijfel is, dan moet hij even in quarantaine blijven tot we zeker weten of de testresultaat niet gefalsificeerd is. We kunnen natuurlijk nooit 100% garanderen dat het niet gebeurt, maar we zijn er echt heel scherp op om het te pakken te krijgen op het moment dat het gebeurt. En het is al een keertje gebeurd en daar hebben we ook maatregelen op genomen. Dus er wordt heel goed opgelet. Dus het gebeurt en het is ook voorgekomen hier op Bonaire? Het is al een keer voorgekomen dat we in ieder geval het niet vertrouwden en dus daarop maatregelen zijn genomen. Dank u wel. Okay. Última pregunta. La gami wax, si mira un gente isaman, para nos última pregunta. Mi nota mira un gente isaman. Ok, mi quiero agradecer tu... mira Ron Gijssen, te isaman, para última pregunta. Ja, aan de gezaghebber. Laten we hopen dat het niet nodig is. Maar als deze maatregelen ook niet het gewenste resultaat op zullen leveren de komende 2 weken. Wat staat er dan nog wat staat er dan ons nog te wachten? Nou, ten eerste, wij hebben een vaccinatieprogramma die loopt. En wij hopen dat dit graag meer mensen zich aangeven zodra het kan om te laten vaccineren. We hebben, zoals ik al heb gezegd, ook een verzoek gedaan om dit te versnellen. En dat wij dat ook
iedereen aan een vaccin kan helpen, zo spoedig mogelijk. En niet alleen conform het programma nu van 60 plus, et cetera, et cetera. En ja, daarnaast is het kwestie aan de regels houden en de maatregelen houden. We moeten dit bereiken samen en de enige manier is door ons nogmaals aan die maatregelen te houden en daarvoor zoeken ieder om zich aan te doen. Dus de lockdown nog verder intensiveren is geen volgende optie? Dat kan. We noemden net shelter in place, maar dat soort besluiten die nemen we als wij zover komen. En zover zijn we niet. We focussen nu om de cijfers omlaag te krijgen. We gaan ons best doen. Bedankt. Met jullie hulp zeker. Oké, dank je na tur membro di prensa. Pabosan pregunta nang. Gezagheber su último palabra. Sí. Mi anunciava toma medida drástico ave. Então, me dá sua chamada urgente mais na Unitur para cuidar, seguir cuidar e também manter nos mesmos na regra. Mesmo petição também a nossa prensa. Portanto, rol importante de nossa comunidade de informar nossa comunidade, nós como governo lo segundo para a persona também bom uso de postar dessa aqui, para postar mesmo como prensa ser responsável, ser crítico e também informar nossa comunidade para nós evitar e que nós trabalhe pior e sair mais pronto possível voor de situatie que nós temos. En ieder mijn verzoek, een beroep op u allen om zich goed voor jezelf te zorgen en ook aan de regels te houden. Graag zo goed mogelijk en de regels te houden en ook ieder, ook van de pers. Jullie hebben zijn een belangrijk onderdeel van onze gemeenschap. Ik doe ook een beroep op u allen om uw verantwoordelijkheid te nemen in deze. Via ons zal dit een en ander krijgen, ook conform de afspraken, dat we dit ook blijven voortzeggen en dat mensen zich alleen maar blijven houden aan de maatregelen, zodat wij uit deze situatie zo spoedig mogelijk kunnen komen. Dank je na ons gezaghebbers Edison Reina y también a Dr. Marian Luinstra Paschier. Dank je na Turco a Siginos en láganos visa de otra oportunidad. Gente de 60 años by arriba por registrar a para vacunar contra COVID-19. Registra na www.bonairecrisis.com of 0800 0800. Es aquí un mensaje del Departamento de Salubridad Público.